Jy kan jou Bybels aan my oopmaak in Kolossense. Kolossense 1. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by him all things were created, in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones, vers 15. Vergeet om dit te sê. Kom ons begin weer. Vers 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. And you, who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless, and above reproach before him. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which have been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. Jesus is the perfect and visible manifestation of the unseen God. He is the image of the invisible God. Toe ek hierdie skrif gelees het, is daar so baie karaktereienskappe wat uitkom van wie Jesus is. En ek gaan dit met julle deel en hopelik 'n volledige prentjie vorm of the image of the unseen God. Paulus begin in Colossians. Dankie. In Kolossense begin hy deur dankie te sê. With thanksgiving and prayer. So hy begin hoofstuk 1 met hierdie brief wat hy skryf aan Kolossiërs kerk. Dankie. Gaan eendag met die Here praat oor hierdie snaakse name. Anyway, en hy kom en hy sê dankie. Hy begin vir hulle dankie te sê vir hulle steadfastness en faith, en dat hulle ten spyte van die feit dat hulle nog nie vir Jesus gesien het nie, of vir Jesus gesien het toe hy nog op aarde was, het glo hulle steeds soos Paulus, glo hulle in die klaarwerk van Jesus en dit wat Jesus gedoen het. So hy kom en hy begin deur dankie te sê, en dan sê hy, maar onthou, ek bid nog steeds vir jou. So hy sê vir die kerk, ek bid steeds vir jou. En ek bid dat jy sal aanhou met dit waarmee jy besig is. Dan kom hy in vers 15 en dan praat hy van Jesus self. Dan begin hy karaktereienskappe uitwys van wie Jesus is. Maar dit, hoe hy begin in vers 15 is vir my so mooi. As hy sê, he is the image
of the invisible God. Dan begin ek karaktereienskappe noem van wie Jesus is. So daar's 'n paar wat ek met jou gaan deel. So van vers 15 tot 20 is daar hierdie key moments van wie Jesus is, om spesifiek vir wie hy die brief skryf en dan nou vir ons as die heidene nasie wat nou na die tyd in die woord en uit die woord uit leer wie Jesus is, om te kan verstaan 'n volle prentjie van wie God is. Ons is baie geneig om, ek's baie skuldig daaraan, baie geneig om vir Jesus te sien as 'n entiteit waar ek kan gaan huil en ek kan 'n drukkie kry en ek kan al daai die mooi, die teer, alles dit, en baie keer vir God te sien as hy, hierdie oom, ou oom met 'n baard en 'n kierie. En as ek hierdie lees, dan is dit soos maar, as Jesus, if he is the image of God, of the invisible God, dan dit wat ek by Jesus sien is wat ek by God sien. Dit wat ek in Jesus kry ek in God. So, die eerste karaktereienskap kom uit vers 15 uit. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. He is the creator, not a created being. He is the creator, not a created being. In vers 16, by him all things were created, in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. So die tweede een, the creation is by, through, and for Christ. All things in heaven and earth, both visible and invisible, were created by him, through him, and for him, making him the ultimate goal and purpose of creation. Jesus. Hier is nou alles baie teologies wil ek amper sê, maar julle sal nou sien waar dit uitkom. Vers 17, he is before all things, and in him all things hold together. Jesus was nog altyd die plan. We serve a God who keeps his promises. Jesus is die belofte. In Josua 23 vers 14, now behold, today I'm going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one word of all the good words which the Lord your God has promised concerning you has failed. All have been fulfilled for you, not one of them has failed. Ons het nodig om God se hart in hierdie te sien. Ons het nodig om te sien dat Jesus was nie net 'n afterthought nie. Hy was nie net, ek het na die tyd daaraan gedink, o Jesus, ek moet seker nou iets doen, okay, kom ek stuur vir Jesus. Hy was van die begin af, soos hierdie liedjie, from the garden to Calvary, was Jesus die ultimate plan, ultimate goal. In vers 18, and he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. He is the head of the church. We are the body of Christ. We are the body of the church. He is the head of the church. Making him the ultimate guide, sustainer, and authority for all believers. Acts, dis Handelinge 13 vers 23. From this man's descendants
God has brought to Israel a Savior in the person of Jesus, again, according to his promise. God se belofte, dat hy vir Jesus gaan stuur vir ons. En vir dit wat hy op die einde van die dag, die klaarwerk wat hy gehad het, gedoen het. Vers 19, For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile. Net vers 19. For in him all the fullness of God was pleased to dwell. He is the fullness of God. This verse uses the Greek word, verskoon my as ek het weird uitspreek, pleoma, which means completeness and fullness. So it signifies that the entirety of God's nature, wisdom, and power resides in Jesus Christ. Hy's nie 'n afterthought nie. As ons kyk na die kruis en wat Jesus gedoen het, het ons nodig om te besef, it was God himself. Dit was nie 'n random ou op 'n random dag, op 'n random plek, verskoon my woord, random, wat hy gekies het nie. Dit was God self, wat op daai kruis vir ons gedoen het, wat ons nodig gehad het. Dit was op daai kruis wat God sy lewe vir ons gegee het. Hy was nie net God, Jesus. Ekskuus, ek wil net nog een woord hier vir julle gee. He is the preeminent dwelling. Dis vers 20, wat sê, die woord dwell, die Grieks is epoikio, ek sê jammer, julle kan die spelling kom kyk na die tyd, suggests a permanent and preeminent residence, emphasizing that Jesus is and always has been God, not just at certain times or in a temporary way. So hy was nie net God toe hy wonderwerke gedoen het nie. Dit was nie net toe wat hy toe nou God was nie. Hy was God toe hy gehuil het vir sy vriend Lazarus. Dis hy God. Hy was God toe hy geslaan was. Toe hy met die swaard spies gesteek was in sy sy. Hy was God toe hy gekap was aan 'n kruis. Hy was ook God toe hy uitgeskree het, tetelestai, dit is volbring. Toe was hy ook God. Ek sit vanoggend, sit ek in my sitkamer, en ek lees hierdie oor en oor, en ek gaan weer deur al my notas, en ek is nervous, man. En die Here maak vir my iets oop, van wie God is. En al wat ek kan doen is sê, ek is jammer, Here, dat ek het nog nooit van tevore gesien het nie. Dat ek het van toch nooit van tevore ervaar het, soos hierdie nie. Dat ek altyd Jesus al vir een kant gesit het, en God aan die ander kant gesit het. Dat ek altyd gedink het, God gaan my straf as ek dit doen of dat doen. Of dit het nou seker weer met my gebeur, want ek het nou nie vanoggend lang genoeg gebid nie. Dan lees ek hierdie, en dan besef ek, maar dit was God, wat op hy kruis gesterf het, en vir my gesê het, dit is volbring.
Dit was nie 'n random ou nie. Dit is God in Jesus, the image of the invisible God, which is not so much invisible at this point. Hy's nou heel duidelik. Vers 20 sê, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Christ is at the center. This truth places Jesus at the central point for those seeking God, as he is the complete revelation of the Father and the source of all wisdom and knowledge. He is the reason for reconciliation. This verse explains or sets the stage vir die volgende een, which explains that because of the divine fullness in Christ, he is qualified to reconcile all things to God through the blood of his cross. Paul states that Jesus is the image of the invisible God, showing how Jesus is representative of God himself. In contrast to the rest of humanity, Jesus does not have a tarnished image of God. Rather, he is the exact representation of his being. Soos Hebreërs 1 vers 3 sê, the Son is the radiance and the only expression of the glory of our awesome God, reflecting God's Shekinah glory, the light being the brilliant light of the divine, and the exact representation and perfect imprint of his Father's essence, and upholding and maintaining and propelling all things, the entire physical and spiritual universe, by his powerful word, carrying the universe along to its predetermined goal, when he himself and no other had, by offering himself on the cross as a sacrifice for sin, accomplished purification from sins and established our freedom from guilt. He sat down, revealing his completed work at the right hand of the Majesty on high, revealing his divine authority. Dis was toe Gustav begin het met hierdie ek dink dit was die tweede preek van die reeks. Toe het hy hierdie Hebreërs 1 vers 3 gevat. En hy het hierdie analogy gehad van God wat die son is en Jesus die sonstrale. Dis een entiteit. En dis presies wat ons hier sien. God en Jesus, toe Jesus op die kruis gesterf het, was God daar. Hy was deel daarvan. Toe Jesus met alles gedeel het wat hy gedeel het in die woestyn, was God daar. En ek dink, ons het nodig, dat wanneer ons vir Jesus sien, moet ons besef, maar dit is God en God is daar. Wanneer ek in my woestyn is, soos wat Jesus was, is God daar. Want ons het die inblydende Heilige Gees, wat net nog 'n entiteit van God is. Wat ons net clarity kan gee oor wie God is. In Johannes 14 vers 9 sê Jesus vir sy disippels, I have been with you for so long a time, and you do not know me yet, vir Philip, nor recognize clearly who I am. Anyone who has seen me has seen the Father.
How can you say, show us the Father? But anyone who has seen me has seen the Father. Jesus is not only the perfect image of representation of God, but he is God as well. Jesus is both the perfect image bearer and God himself. So hy is the representative van wie God is, en hy is God. He is the actual God himself. The Son, being the image of the invisible God, makes visible the one who is by nature invisible. But the Son's power, wisdom, and goodness fully and accurately reveal to us the character and perfections of God. Ek wil jou herinner dat wanneer ons Jesus se naam uitroep, dat wanneer ons na hom toe kom in sy teenwoordigheid en ons spreek die naam van Jesus uit oor 'n situasie, oor 'n siekte, oor finansiële moeilikhede, oor jou werksplek, waar ook al, wanneer ons die naam van Jesus roep, then we call into action God himself. Then we call into action the manifestation of God. Dis nie iets wat ons kan doen nie, uit ons eie uit nie. Ek kan nie net gaan en sê, hierdie werksplek gaan nou, daar gaan nou niks meer sleg gebeur nie, en dit is hoe dit is. Ek moet daarin gaan, omdat ek sê, hierso is Jesus koning. En dan kom God, en hy maak homself teenwoordig in daai spasie. En hy bring sy heerlikheid. En elke keer as iemand in my klaskamer instap, kan hulle voel, maar hier is ietsie anders. Elke keer as iemand in jou huis instap, maar hierso voel ek lekker. Here I feel loved. Maar dis nie omdat ons net vir Jesus een kan sit en God een kan sit nie. Dis omdat ons verstaan dat Jesus is God. Hy het so baie krag en mag. Maar terselfdertyd, as jy down in the dumps is, kan hy ook net langs jou sit en jou net 'n drukkie gee. Dan kan hy ook net vir jou sê, maar ek is lief vir jou. Want ten spyte dat God vir ons sê, hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gestuur het, het hy homself in daai seun vir ons gestuur. En hy het self ervaar. Hy het nie net van 'n distance af heeltyd gekyk nie. Hy was heeltyd daar. En in alles was hy daar. Alles gevoel, alles ervaar. Wat Jesus ervaar het en deurgegaan het. En dis dieselfde met ons. Alles wat ons voel, alles wat ons ervaar, alles waarvoor ons so bang is, het die Here klaar mee gedeel. En is hy klaar daar. Ek wil jy moet net 'n oomblik vat. En net vir 'n oomblik verstaan van alles wat ons gehoor het die afgelope tyd, al die preke wat ons gehoor het, dit wat werklik op God se hart is, om God se hart te verstaan in wie hy is, wat sy natuur is. Ek raak so kwaad as ek goed sien, wat so teen God se hart gaan. Dit gaan so teen sy natuur, dit wie hy is. Maar dis omdat mense nie verstaan dat hy ons so lief het nie. Dat hy self besluit het om te ervaar wat hy ervaar het. En dat hy nie een van ons gestuur het
En gesê, ek mag gaan sit jy nou op 'n kruis, en dan kyk ek maar net van 'n afstand af, hoe dinge met jou gebeur nie. Hy's in die situasie. So ek wil jy moet net 'n paar minute vat, en dit net wakker maak in jou hart. Al die verskillende karaktereienskappe wat ons van God die afgelope tyd gehoor het, en dit net verstaan in wie hy is en wat se rol hy in ons lewe speel. Dankie Here dat ons meer en meer van U kan leer. Uit almal en elkeen wat hier voor staan, se ervaring wat hulle met U het, hulle encounter wat hulle met U het, dat hulle kan kom en kan deel oor wie U is en wie U in hulle lewe is. Here, dat dit vir mense wat nie altyd verstaan nie 'n perspektief sal kan gee, dat dit vir ons 'n nuwe perspektief gee elke keer wanneer ons in die teenwoordigheid is. Oor die hart van God en die natuur van wie U is. Dat ons sal verstaan dat as daar iets gebeur in ons lewe, iets wat nou nie so nice is nie, dat ons sal verstaan dit is nie as gevolg van iets wat ons gedoen het en nou kom straf U ons nie. Maar dat dit net is as gevolg van the fallen world that we live in. Maar in daai oomblikke kan ons verstaan en kan ons weet, maar God is by my. Want God weet hoe dit voel. Want hy was daar op die kruis. Hy was deur elke moeilike situasie saam met ons. En dat ons kan terugkyk op ons lewe, en dat wanneer ons vorentoe beweeg, kan besef, but He's been faithful. He is a God that keeps His promises. Net soos sy belofte oor Jesus. In reconciliation, grace, redemption, vir dit wat hy kom doen het. Dankie Here dat ons dit kan deel. Dankie dat ons vir mekaar kan bid om dit aanhoudend te verstaan. Dat ons vir mekaar kan bid dat wanneer daar iets is wat ons nie altyd grasp nie, dat U dit vir ons sal openbaar. Dat wanneer ons in tye is wat ons nie weet wat se kant ons moet gaan nie, dat ons sal kan verstaan, maar ons kan op U staat maak. Want U woord het soveel beloftes in, en U woord het en wys weer en weer en weer hoe U elke belofte behou. Dankie vir U ongelooflike genade, vir U ongelooflike liefde wat U vir ons uitstort. Here, ek vra dat U elkeen wat hier sit, wat 'n onsekerheid het, elkeen wat hier sit wat genesing nodig het, elkeen wat hier sit wat 'n deurbraak nodig het, sal kom en sal, if they call upon the name of Jesus, that the manifestation of God will be present in that situation. That they will understand that all that they need to do is to be in the presence of the Lord. En U sal die res doen. Matteus 6 praat van first seek the kingdom of God and all His righteousness, and all of these things will be added unto you. We seek your kingdom first. We seek your presence first. We seek the King of glory first. And then we trust that everything else will be worked out. We trust that everything else will fall into place because you are in the midst of it.
En ons sê vir U dankie, Here.